Nibyo ndabaramukije kandi mbifurije kugubwa neza, mbone kubaha ikaze uyu munsi wa none aho tugiye kureba amakuru agezweho hirya no hino muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbanza gusuza abadukurikiranye muri mu nguni z'isi zigiye zitandukanye. Uyu munsi wa none turi ku itariki 23 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026, tugarutse muri studio aho tugiye kureba n'ubundi nanone amakuru y'ibigezweho. Turaza kugaruka ku mirwano, turaza kugaruka kuri situation ikomeje kugenda irangwa no bihugu by'akarere, umutekano urushaho kugenda uzamba, ibyo turaza kubigarukaho. Ariko mbere ya byose nshimira abantu bamaze gukanda subscribe cyangwa se bagenda babikora, haba hano kuri Jonifo, haba no kuri Barore TV. Nshimira n'abakunzi ba Bosco by'umwihariko ndetse n'abandi tubana umunsi ku wundi. Ku munsi w'ejo byari ku cyumweru, Tour du Rwanda yaratangiye etape ya mbere. Uyu munsi araza kubaho etape ya kabiri, ubwo ku bakunzi cyangwa se ku bakunda ikijyanye n'amagare ubwo muraza kubikurikirana. Ariko ntago biza kubuza ko tuza kugenda tubagezaho amakuru mu buryo bwose bushoboka, ibiro bikomeje kugenda bijya mbere. Hagati aho ngaho drone zikomeje gukora akazi gakomeye cyane hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera yuko mu mirwano iri kuba, mu mirwano iri kuvugwa, nta munsi usa kuri drone. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntago nzi umubare yaba yaraguze, nta nubwo mwahagazeho, ariko iki gihugu mw'abantu mwe cyararanguye mu bigaragara, cyangwa se bakaba bazikorera koko n'ubundi bafite ubushobozi, bafite materials zose zishoboka zishobora gutuma babasha kugera kuri ibyo bikorwa, kubera yuko drone yaba Fizi, Mwenga, Warungu, Karehe, Kabare, Masisi, Warikare, ibyo bice byose ibitero biri kubamo cyangwa se bikomeje kugenda byumvikanamo, usibye nk'ibitero biba byatangijwe na Wazalendo, naho ibitero biri kuba bikagirwamo uruhare n'ingabo za leta ya Kongo FARDC, byose ikintu bita drone ntabwo iri kuburamo. Ubu igisirikare cya leta ya Kongo nabibabwiye, ntibatangije gahunda cyangwa se projet yo kuvuga ko nta mubare mwinshi w'abasirikare bazongera gutakaza ku rugamba, ahubwo adui cyangwa se mu by'ukuri umwanzi wabo ariwe ugomba gutakaza abarwanyi benshi cyane. Ni muri urwo rwego drone zirimo Yuhi H-3 ziri gukoreshwa n'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zikomeje mu by'ukuri gukora ibidasanzwe. Hari ibice ngo byagiye bihinduka amatongo, cyangwa se ari za village zagiye zihinduka amatongo, zari zirimo abarwanyi umutwe wa 23. Turagenda tuzikugezaho guhera ku munsi w'ejo ku cyumweru. Imirwano yasubukuwe mu masaha ya kare mu Minembwe, mu rucera rwa kare. Imirwano irumvikanaga Kavumu, abantu ntago bigeze bajya gusenga cyangwa se mu matora agiye atandukanye, ntago byigeze bibashobokera kubera imirwano yagize iki, yahereye mu gitondo ikirirwa iba umunsi ku wundi, ikomeje kugenda iba n'ubundi ikirirwa umunsi wose. Abavuga bati turajya mu misa ya mu gitondo kare saa 2 cyangwa se turajyayo saa 6, ntago byigeze bibashobokera kuko imirwano yo yari igikomeje. Abaturage ahubwo bari bihishe mu mazu yabo, mu mirima ndetse n'ahandi hashoboka, babashije guhunga bahunze. Ariko ibyo ntabwo bisobanuye ko nyine urugamba rwahagaze, urugamba rwo ruracyakomeje. Katurero amakuru aramutse avugwa, by'umwihariko tunyarukira hano teritwari ya Karehe. Nituvana teritwari ya Karehe turajya Bukavu, cyangwa se tunabijyanire hamwe tureba situation uko byifashe kugeza kuri isaha. Rero nta gutinda kankubwire ko ubu tuvugana ku munsi w'ejo amakuru yavugwaga ni ibitero bikomeye cyane, bitangazamakuru, abantu ku giti cyabo, nta kindi kintu bari barimo bivugira usibye imirwano yanga Kavumu. Ikibuga cy'indege cya Kavumu mu by'ukuri 100% ntago kirafatwa na Wazalendo, bakirukanyemo umutwe wa 23. Ariko ikibuga cy'indege cya Kavumu nubwo n'ubundi gisanzwe kidakora, nabwo n'ubundi umutekano wacyo warushaho kugabanyuka, cyangwa se nta mutekano uhari. By'umwihariko wenda ariko iby'ikibuga cy'indege cyaguma tubireke, Prito cya Kavumu tubireke, ariko nkubwije ukuri abarwanyi b'umutwe wa 23 kugeza uyu munsi barinze ikibuga cy'indege cya Kavumu, bari hano ku kibuga cy'indege cya Kavumu, nta gutekana bafite, n'ubwoba bwinshi cyane buri kubarangwaho, kubera ko bari kumenya ibiri kuba mu bice biri imbere yabo, ibigiye kuba byaba, dore ko Kavumu centre cyangwa se uduce tumwe na tumwe twanga muri Kavumu, ibintu byagiye bikagera na miti, byakomeje kugenda birangwamo rero n'imirwano. Ntabwo igeze hatangazwa imibare nyakuri y'abaguye muri uru rugamba,
ariko Wazalendo ku munsi w'ejo yagerageje ivuga ko ngo abarwanyi 70 b'umutwe wa 23 ari bo batakarije ubuzima muri ibi bitero mu minsi 2 yari ishize. Ubwo uyu munsi wa gatatu wamaze kwirenga, dufashe umunsi wa 4 kandi nabwo urugamba ni rwahagaze. Ikigeretseho ni imirwano iri kumvikanamo intwaro ziremereye cyangwa se ibibunda bya rutura. Ibyo byose bikaza byongera n'ubundi kuri izi drones nazo zikomeje gukora ibidasanzwe, yaba mu gutanga amakuru. Ngira murabizi ko izi drone hari izitanga amakuru, murabizi ko izi drone hari izirasa. Ariko ikindi kintu ugomba ko wamenya, ibi byose birahari ariko n'ingabo z'u Burundi zirahari, ntabwo twabibagiwe cyangwa se ntabwo twigeze tubibagirwa na nubwo haba kwirengagiza izi ngabo z'u Burundi, kuko nazo ku murongo w'imbere ku rugamba ziri gukora ibikorwa bidasanzwe. FDNB ku butaka, ikintu bita sharing, mw'abantu mwe ntabwo byoroshye kuri FDNB ibikorwa bakora iyo bagiye mu cyo bita sharing. Ari nayo mpamvu igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ngira ngo mubibone ntabwo ari impuhwe, ahubwo ni agaciro ndetse n'imbaraga zabo bari gutanga. Ngira ngo murabibona ko igisirikare cya leta ya Kongo kitigeze kirengagiza FDNB, igisirikare cy'u Burundi uko gikomeye. Ndetse kandi ikindi nanone zindi ngabo zaragiye ziraza, abacanco baraza baragenda, ariko FDNB kuva yafata ntirarekura. Biba bisobanuye igisirikare kiba gikora mu by'ukuri ku buryo buhambaye cyangwa se gikoresha ingufu, kubera ko nyine ntibararekura. Baramutse batsinzwe barekura, ariko uyu munsi ntibararekura. Baravuga bati turacyakomeza guhangana n'izi nyeshyamba, turacyakomeza gukora ibishoboka byose tubashe kwegukana intsinzi. Dore ko amakuru avuga ko hari n'abayobozi bajya baza guhurira no bita General Prime Niyongabo ndetse n'uyu bita General Neva, perezida w'iki gihugu hano mu Burundi, bakiganira kuri imishinga n'ubundi ikibazo cyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'uburyo cyasozwamo, nubwo gikomeje kugenda kibingorabazi. Nari nibo nkwibwira rero bya Kavumu Wazalendo ku munsi w'ejo mu gitondo cya kare giritya ihohereze abajenerali babiri bayo. Aba bajenerali ko harimo General Simba, harimo General Hamakombo. Abangaba nibo boherejwe ku munsi w'ejo, biri official cyangwa se ku mugaragaro mu itangazamakuru, boherejwe na mu by'ukuri na Wazalendo kugira ngo babashe kugira iki, babashe guhangana n'umutwe wa 23. Aba rero koko Kavumu babashe kuyigeramo barayitaha vuba bidatinze. Ruvuga ko Kavumu yose ishobora kuba yamaze gufatwa. Icy'ingenzi cyane muri Kavumu ni abaturage bahari. Icya kabiri ni ikibuga cy'indege gikeneye kwifashishwa. Ibyo ngibyo biramutse bifashwe, nkeka ko Wazalendo ishobora guhita yikomeza cyangwa se FARDC yariyo, kuko amakuru yatugeragaho ku munsi w'ejo masaha nimugoroba bavugaga ko FARDC yamaze kuhagera gutanga ubufasha cyangwa se bizwi nka ramforo kuri aba barwanyi bo muri Wazalendo, kugira ngo bashe guhangana n'ibikorwa by'umutwe witwaje intwaro mu 23 ugikomeje guhatana gushaka intsinzi. Ariko ukabona ko kugeza uyu munsi FARDC irimo iragenda ibagarukana muri mirwano rero yari irimo iba ku munsi w'ejo. Byaje kurangira kilometero 30 zari zirimo hagati kilometero 30 hagati ya Kavumu na Bukavu zari zirimo ku ruhande rw'ikirwa Wazalendo. Dukurikije hari kubera imirwano zagiye zigabanyuka kubera imirwano yaje kurushaho kugenda yigira imbere. Ariko M23 itsindwa, ariko Wazalendo itsindwa. Ariko ibyo mu by'ukuri bikahuzwa no kuba ngo hari abarwanyi 70 b'umutwe wa 23 batakaje ubuzima, ndetse M23 ikabihakana aya makuru. Ahubwo uyu mutwe wa 23 hari ibyo waje gutangaza cyangwa se hari ibyo waje kuvuga. Ngira ngo nabyo twabikomozaho cyangwa se twatera akajisho tukareba se izi nyeshyamba ni iki zirimo ziravuga. Imirwano rero irakomeje, mbiguture iki kintu ugomba kuba wakimenya. Urugamba ruri kuba ntabwo rusanzwe, aho bita Rumbishi, Gasovu, Nkokwe, Gatoyi ndetse na Minembwe. Nta gice tuza gusiga. Ibyo bice byose birimo biragenda biberamo ikintu bita imiripuko, birimo biragenda biramo imirwano idasanzwe kandi yo ku rwego rwo hejuru. Icyo ngicyo kikaba ikintu mu by'ukuri ugomba kuba wamenya cyangwa se ugomba kuba wasobanukirwa ko ari biri kujya mbere, ndetse nta n'ikintu byahindukaho kuko imirwano irakomeje. Agahinge karatangajwe, biba ngombwa ko kangwa, ariko kugeza umunsi nyiramuribo murabona ingaruka zabyo. Amakuru atugera akavuga ko Wazalendo bavuga bati
bari babivuze kwanza, nyuma ya Minembwe turacakira Bukavu, ariko bahereye Kavumu. Kavumu rero niramuka ifashwe ni igitutu gikomeye cyane kuri uyu mujyi wa Bukavu, kuba rero ko uyu mujyi wa Bukavu nawo n'ubundi usanzwe uri ku rutonde rw'imiti igomba gufatwa, ngira ngo plutôt rw'ibice bigomba gufatwa, bigasorwamo imitwe ya 23, ngira ngo ubwo murimo muragenda mwumva ko urugendo rw'izi nyeshyamba zo mu mutwe wa 23 rurimo ruragenda ruba rubi, cyangwa se isosi yabo irimo iragenda imenekamo inshinshi. Nindi uri kwimenamo inshinshi ni FARDC, ni Wazalendo, ni FDNB, bavuga bati reka duhangane twongere twigarurira ibice, kandi mu by'ukuri ukabona ko hagenda hagaragaramo ingufu ndetse n'imbaraga zikomeye cyane muri ibyo bikorwa. Ku kijyanye no guhagarika imirwano nari nkomojeho, hari amakuru rero yaje kuvugwa n'uruhande rw'u Rwanda cyangwa se n'ubutegetsi bwa Kigali. Muramuzi bamwita Minisitiri Nduhungirehe cyangwa se Ambasaderi Nduhungirehe Jean Patrick. Uyu nguyu rero akaba mu by'ukuri yaragize cyangwa se ari byo yatangaje, ngira ngo tugarukeho. Yatangaje iki rero? Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe w'u Rwanda ngo yagaragaje ko Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarenze ku masezerano y'agahenge benshi, nyamara ngo abahuza ntibagire icyo babikoraho. Ibyo ni ibyavuzwe na Nduhungirehe, bigaragara ko ashinja Repubulika Demokarasi ya Kongo kudahagarika imirwano kandi harabaye ko hasabwa agahenge. Ati ibyo rero byakoma mu nkokora inzira iganisha ku mahoro. Perezida wa Angola João Lourenço nkwibutsa ko yasabye impande zishyamiranye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhagarika imirwano guhera ku itariki 18 Gashyantare 2026, nubwo Tshisekedi yemeye ako gahenge ihuriro ry'ingabo z'igihugu cye, iz'u Burundi, iza FDL, Wazalendo n'abacancuro byakomeje kugaba ibitero ku basivile mu bice bimwe na bimwe nk'uko bivugwa muri iyi nyandiko. Ni inyandiko rero yasohotse cyangwa se yashyizwe hanze n'igitangazamakuru gikorera mu Rwanda, cyasubiyemo amwe mu magambo yakoreshejwe ndetse bongeramo ibitekerezo byabo, ngira ngo tugaruke twumve uko bimeze. Bagira bati ku itariki 22 Gashyantare 2026, Alias Ruberwa wabaye Vice Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo yatangaje ko ibitero by'ihuriro ry'ingabo za Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo byakije umurego mu ntambara ya Kivu y'Amajyepfo, kandi ko drones ziri kwifashishwa ziri gutwara ubuzima bw'abasivile benshi b'abanyamurenge batuye mu bice birimo komine ya Minembwe. Twari turimo tunagarukaho ku bijyanye n'urugamba rwaho, kuko narwo urugamba ruri kubera muri Minembwe n'imberenge. Ntabwo ibingibi bavuga ngo Kavumu ngo hari imirwano. Ahantu bita Minembwe Puezero, ibyo bice bya Sange, za Runingu, za Ruzizi, hamaze iminsi ikintu bita saga, ikintu bita imirwano ikomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Nk'uko bigaragara rero ni ikintu kigaragara kuri buri umwe. Ku wa 20 Gashyantare 2026, Azarias Ruberwa wabaye Vice Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo yavuze ibyo byinshi kuri ibi bitero. Ruberwa ukomoka mu banyamurenge yasobanuye ko hashize ibyumweru 2 abasivile b'abanyamurenge bagabwe ibitero bya drones udatuza byinshi abarimo umwana w'umwaka umwe wasenyweho inzu n'umukecuru imyaka 101 nk'uko abivuga. Gusa aya makuru mu by'ukuri akaba yashyizwe hanze, nkubitsa ko yashyizwe hanze n'ibitangazamakuru byo ku ruhande rw'u Rwanda cyangwa se mu gihugu cy'u Rwanda, byavugaga ibyavuzwe. Rero Minisitiri Nduhungirehe yashingiye ngo ku butumwa bwa Ruberwa abaza ati bimaze iki kuba abahuza n'ibindi bihugu byo mu karere batangaza amasezerano y'agahenge mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, cyangwa bakaba abatangabuhamya bayo niba badashobora kwamagana Kinshasa igihe cyose yirenzeho ku mugaragaro. Amasezerano y'agahenge u Rwanda rwayavuzeho nyuma y'uko M23 yatangaje ko itazigera yubahiriza aya masezerano. Colonel Nangaye Buro, General Sultani Makenga ndetse n'abandi bavuze ko aya masezerano aturuka kuri Perezida wa Angola João Lourenço badashobora kuyashyira mu bikorwa kubera ko batategujwe
kubera ko kandi hari n'izindi mpamvu bagiye bashingiraho bavuga ko n'ibya Doha muri Katari bitigeze bitanga umusaruro bityo bigabatera igikomere. Minisitiri Nduhungire yabajije byinshi, yagiye avuga byinshi, gusa icyo akomozaho avuga ko urugamba ariko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwagakwiye kurangira imirwano ihagaze. Sinzi niba ariko biza kugenda, ariko urugamba rwo ruracyakomeje, byanze bikunze imirwano yo iracyakomeje mu bice bimwe na bimwe uko mugenda mubibona kabisa. Nta kigeze gihagarika imirwano. Ni mu gihe n'ubundi tukiri kuri aya makuru, si ibyo gusa, Nduhungire yavuze byinshi ku bijyanye n'umutwe wa FDLR, ndetse avuga ko hari n'ibinyoma biri gutangazwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka tubyumve nabyo twumve n'iki yavuze cyangwa se n'iki yatangaje, dore ko byagiye bigaragara ko ibihugu byombi uko ari bibiri, u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bikomeje kugenda mu by'ukuri bisa nk'aho bihanganye. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yongeye kugaragaza ibinyoma ngo bya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo aho yabikomeje gukerensa umutwe w'iterabwoba wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994, ngo ni nyuma y'uko umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya yari yagaragaje ko nyuma y'imyaka 32 FDLR itakabaye ikiri ikibazo ku Rwanda. Ati ese abagize FDLR bahunze u Rwanda mu 1994 nyuma y'imyaka 32 baracyari ikibazo ku Rwanda? Oya, mu buryo bwo kumva uburyo butari kimwe. Ati mu mikoranire Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wasize ukoze jenoside mu Rwanda, Muya yavuze ko FDLR itari ikibazo, ahubwo ngo yongera kujisha asubiramo ko impamvu y'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite ahuriye n'amabuye y'agaciro. Ambasaderi Nduhungire yagaragaje ko ibyo binyoma bya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku kibazo cya FDLR bikwiye kugira aho bigarukira. Yibukije ko kuwa 2 Werurwe 2024 mu nama yahuje abaminisitiri mu biganiro bya Rwanda, wari minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga Christophe Rutundura yagaragaje ubushake kuri gahunda yo kurandura FDLR. Ngo asobanura kandi ko mu tangazo rya nyuma byari byanashyizwemo umucyo mu buryo bugaragara ko FDLR igomba gusenywa, u Rwanda narwo rukabona gukuraho ingamba zarwo z'ubwirinzi. Yavuze ko isi yose yatunguwe no kubona Rutundura wari wemeje ibyo nyuma y'iminsi 2 gusa akana FDLR itabaho. Wane Nduhungirehe ati twese twatunguwe no kumva nyuma y'iminsi 2 mu kiganiro abanyamakuru Kinshasa Rutundura Christophe ugavuga ko FDLR itabaho, anajya kure abaza umunyamakuru kumubwira aho abo bagize uwo mutwe baba baherereye. Nyuma y'amezi 6 gusa ngo kandi muri 2024 hamwe n'ubuhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, FARDC yagaragaje ko iri gutegura ibitero ku birindo bya FDLR. Kubw'amahirwe make ibyo bikorwa bya gisirikare ntacyo byatanze, kubera impamvu yumvikana y'uko umusirikare mukuru wa FARDC General Peter Chirimwami yari yahaye amakuru inshuti za FDLR ngo mbere yo kugaba ibitero. Ibyo byerekeje cyane abanyamerika babitugaragarije mu nama y'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye. Yakomeje ati nyuma y'ibyo byose kandi muri tariki 31 Ukwakira 2024 abahagarariye ingabo n'ubutasi ku ruhande rw'u Rwanda Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nangura bahuriye Rwanda bemeranya muri gahunda y'ibikorwa byo kurandura FDLR izwi cyane nka CONOPS. Iyo gahunda ya CONOPS yemejwe n'abaminisitiri b'ibihugu bitatu mu nama ya 6 yabahuje muri Angola kwa 25 Ugushyingo 24. Yakomeje yerekana kandi ko kuri uwo munsi wa tariki 25 Ugushyingo habaye inama nibura 2 zahuje abayobozi bakuru ba FARDC n'aba FDLR muri Kivu y'Amajyaruguru, nubwo hari hemejwe gahunda yo kuyisenya burundu. Ati nagaragarije izo mpungenge nuko kubusanya
bagenzi banjye ubwo butwari mu nama y'abaminisitiri yabaye ku nshuro ya karindwi, ari nayo nama ya nyuma ya minisitiri yateraniye i Rwanda ku itariki 14 Ukuboza mu kugaragaza ubushake buke bwa politike ku butegetsi bwa Kinshasa mu kibazo cya FDLR, ikibazo gikomeje kuba ingutu. Ngayo rero amwe makuru aragizweho kugeza kuri saa cyangwa se magingo aya ngaya. Turaza gusura amasaha imbere turana n'ibindi babigezweho, wibuke gukanda subscribe n'ugenda utabikoze. Turaza gusubira rero rwose. Generali Bosco Mutaramo cyane yina Region Info, nyarukiye no kuri Barore TV kandi subscribe ni inkunga ikomeye cyane ko kugenda mudutera cyangwa se mutugezaho, ubundi ikindi kiriho iby'amakuru byo mu biturekere. Turasura amasaha imbere. Ciao ciao.